Yesus neno tabui itekoten andi kanal YouTube YKB YKTV wabneto nanti atne na ma akino na hudun hetne na akino alakito emone neoku sinati tuntau kai mike maus manaknino eka hemneno ako tabui tarantiana amin akino nenoi ini nak-nak nuina aleko mabeti ambi natiti susulat nakanua elahiu talantia faun anaka wasamese talantia wasami antukus diukit mabeti ambi nela fan inhananak nuina aleko tatono nambi muetale sine alfani susi namai menapa ambi amena ulit tata menekan Yesus ambi ale kanaloina masian mansian mi tenap le alfani on tenap tiula hunut tenap nane nemna ko sale tayuk tani ambi monik neno tenap tiula hunut yonoina mansian enati eslenak mansian enaloitan inmonik teloitan itmonik enanak teloitan itua pitena mahimoet le an bitapu hulu kanam nonfa no plenat isnen mes le kaitan nuina alekot itapin hine alekot tenemna ko isneno natuin mepo maus manaklino enati antun tako bi tua itena mahit moet enati salih tua mahit tena mat moet namnon manau na tuin lenat isneno malekat tena bale lasi na tuin isneno ini belum ale mansian kahit dia lesin ang fainon musuh sin kan mi fatena masih kan mi fa molo le nem na kosin tomno moni neno an fino tu nikito nane nakai satikan enati apply mat subscribe alaki oleh terima kasih usi demi dulu hemoni menekam enati tua bi bena lekot tabui talantia napa amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.